Hai man, wanne me? Wanne ngong? So hang ne ngong me? Sei kalai tar chunga. Ha? Kalai tar chunga ka tu bakanyan gumne te me ka tu. Kamdi ka kon, lai tar. Hana. Kadam ni hame kalai tar me. Meleyu kalai tar. Nga thangin, oi musliugas. Sama kor, balai menting ya. Menting mo. Tiang. Ke? Begitu ha? Me kuat dilang. Ke? Boleh ma? Memang di kuih deh ha? Balai tu memang wan. Nga. Ke pupu. Nga. Keren ngong. Nga. Ya pi sakot. La sakot principal sa school. Kum no memang leran tu meh. Sakot melak sakot principal lagi high school. Melayu. Nga. Nga tu pensil na proper lo. Ha? Hai. Bersatu pensil. Me pun kameranya nga. Nga aku paham suajing dekat mem tip di gunda ba dari school ngale RAP. I. Ndai I de RAP rap ngades itu principal. Mentip nak paham sing dekat suatu me dari school lang step dami wan bu pulit. Milin pede. Pede be. Ke, lai. Pede be kum tu. Oh no. Wara tu kuing ah. Ipa, ngelawan. Me wan ne? Boleh, Wan ne ngong? Wan ne me? Ngong wan ne wut. Me pang sekat he kali manang. Betu cekat jung ngom ne. Orang tu rek sudah ngabar jom bertat di berita. Me tu na batat. Susim pun kaya kan semua. Me wan ne me mata me wan ne. Ngawan. Kaya kata. School. Ngawan school. Te beli me tete, beli me dang tau me wan school re. Ngawan. Beli me slam kano baji y class. Arsteng. Te mentala lai beli me slam menang suher sawan. Ka blok lat. What I daw block mo. Ni obat kelisar. Yang nge-block ngai me po WhatsApp. Pedi ne. Kaya tu. Ha? Pedi hang ne ngong. Oh, me la nang man. Kaya ne. Basal. Orang mana school. Kane kan dei su ka baor kane la dei patem ko. Sama kor. Numen ngamtip kane. Dan kenarit mela sadat ikan thai ne. Memang su bakal tu. Wakar kai kane pe nga aku pa dang rit mengimun suara dang sadat ya keso me sadat ya kentai. Mela school bela you. Ngalek. Ha? Mela you Berkulam. Bambat kulam man. Te me beli kane la sao nga ngala sirkai kane mo. Bang. Habang apa school me ban nang ban start ndai ban sao ban at kum ne. Hikayu school me. Hikayu meli school em. ABC 1 to 3. Meli arts ne commerce ne eh. Meli arts. Takataw kin mela art. Mem ngatik nga meli A for Anna, B for Bikantay, C for chick, D for di kuy. Tan kini mela anang pektiru. Pai, mela di makalan menta. Oh no. Kiwe ki kena ke di king size. Oh, di king size. Nga sukaran kai. Kung namin bandi. Mela anang kini menta. Memang. He, man, kile kintiar na. Oman king size. Kile kintiar. Winis. Oh, me tu kamangan me tu me. Ala me ngan me te. Me man, wanne ngong. Boleh kat dah secara ni. Saya tu kai khamat ngat me pet bunga la rumane awat tu kai khamat ngawat slam le. Wut. Kani apa kani? Oh, de kani ani la kle. Pet tu ka phone ngamong. Anu mane la reply men ngamyo reply su ini le. Kani ha score. Oh, ade la awai ta kata ngong beri winis e yuta ba keren ngadu mane. Ngali. Hey, pa. Kani ka pelapat ni. Ah, ni tumo le. Kani kai be nga por on buat kam juput le. Ngali. Hey, pa. Hey, pa. Tas ni riti pa baklat beti kena ipet. Menek lagi mentari. Man kasmi sukle patron iban pang pentala lembang tu. Hey, begitu. Hey, pa.
Bisa siya ko nik mo. Ki. Oh, kan. Ki kili na ka. Kimi ki, kili na imay. Ito. Alaman niya ko. Ipa. Lang ulit. Siyang kanis tayo. Ki kili na imay, ngam. Kili na imay ki. Ipa. Nga, tingnan lang nga. Iniru siya imim darahiyeng. Tipsay nga, kili na imay. Imim darahiyeng. Kili na imay kan. Pitik beri mo. Baduki, bakap nak, bakap bit. Badam rang ba, suspek kung si Edi. Beri bilang kini. Kupa hiam. Mem tip me bilang. Jinglong kam kaya tak daw nga tip nga seneng nga domriang ya me. Me tip nga muswa jing tip sengi. Mem ngai nga tip sengi ba muswa. Tak daw me. Ong ipaka, phone ipaka. Phone ipakadam ngai. Phone ipaka. Tararing. Ipaka. Oi man, kumno ani ni kusiwala phone nga. Balay. Pwede pa ka ipa amila, banyurira ka nga. Hanay ong yang ana, may tipsigi hirira na. Uff. Oh, utuk pa mem tibre men swajing dakat me karendang arar teli ki map. Hui ka map na maurin kenang, gawai na maulai. Arar teli kidat. Yuna rendang jing dakat me muswa epic pat dio tabala barking size. Hehe. Dakat ba kupa me hol di kunya ken tabala di kupa me. Ai ka phone itu ai. Sengap, ong baka, sengap. Hello pa. Me mele he kusiyo nga ha. Pili la batay lot na. Wag klali pa nga sawan hikay ba ito ABCD ito. Wale he suyo man. Pakate pakahinat. Ni akwas na nyanyang ni. Tet. Na lang. Hey, ni palig mo pa kalawan ka ni ka brand ka best ba ka peanut butter mo ka na po My Fitness ka ni ngayo artily flavor ka way flavor di ka original peanut flavor but ka chocolate peanut butter mo te hang ni ngayo artily ki flavor hang ni kilong ki babang ba ka ni ka way ling la de pelut rui te ngan batay fi ba ka don ka imo ka My Fitness brand ka aying mo hang ni filaban yo ka di high in proteins ka day energy booster kadon ru ka zero cholesterol trans fat kalong high in proteins low in carbs but healthy kadon healthy fats ka rich in fibers kadon vitamin minerals but kung chu kitu kibre badon badai diabetic people badon diabetes ru kung chu kilaban ba mi kanemo kam don salt ne sugar kam don mi kanong kam lu ne ka sini ha kane kilaban ba kitu kibre ki ba kit khia ba ka hel la de ka ko ka khia te so ba sa ya ba mi kanemo kane kalong 3x smooth mo kalong vegan ru kumju but kalong gluten free ru te as well ru kadai ka keto friendly mo ne te ka ya kane philaban ban ba mat ke bat roti bat ki rice cake ne bat ata ne philaban le ka milkshake ru kumju philaban mix te bon kilat philaban ba mi kane mo tangan pedi fi menta kumno te guys menta ngan ni abam no da uruti mo na mara ngam da rice cake te uruti ru filaban ba mar une la da filaban le breakfast le ne fila ka por bandi sha filaban ba uruti but une peanut butter mo ngan sim da original une wailing ati kana ngala da blood na mas niyo hinga la ba mo best pa ka flavor te filaban i mo ban ba mo ni ulong best ba ulong usma peanut na mo ngate boro-boro ki abang peanut te ngan batay honestly ka taste mo long uni way chocolate flavor te ngilaya pelut ni ngilaya ba ta uni te nga nabatay mo ulong gumno to hajan PCI philaban ta gumni ba mai direct pakasyak ai philaban ra national group ni ra ubang ha guys mri bathak if you come ban shimi ne philaban online mo kadang kaling na po description jang sali tilang na uni if you kaban bam kaling na po description pida fika une grab the opportunity le po description ngata ngatang bam menta bam samapi